Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai piba ro kini longki khobor bam takasni. Kaplim khasi ka Romeo and Rosie kabla long try do ba lari susyang na palat pat ba habijus na mahol men haka at for artrik unai lur. Haga basdang jung kaplim khasi la don ki pat ba kibla one eye jung krishan man one pen. Haga tiga plim ki jung rai la rai do ram susyang ba kalari hun lapang ba kiting syapuran la ak da kasam na Sherilyn. Khongwar but well bon min song ya karu kam ringdur ya katika film na shinti daga company Elvis Thaba studio kat ba head director of photography de Elvis Thaba but ki assistant jangani ka film de pinshong dor lang the blue light ma lombok Thaba but Gordon ding do men gasi ublai katika film Romeo and Rosie pai ba kilawan pe khambun ya kabla sakhi wat ki ting shot ki puran ki ba ag kilawan sakhi Ketika film kalong ke bakring bahaya ki pait ba banwan pen namar ka jingdon jeng klur aklim ba paunam kila ak ki kentung ya umadiang unong penmi ketika film ba unong shna de ulari susyang uladon nang man pensyang haringkat ke production house ke company Susyang Arts Entertainment habayo ban grand berkiting syapuran ke samla Sherry Khongwar ka penpau ya ke jingmen ban yo I bagi film kasih menta kilaki Kublai pi borok te kanchua de welbon nasong kumba bila chiti pai bahi ha YouTube dan ha social media ko pahet te sebentar ngai tulis kre ya isa dari suchang ibala khot bat ai bentar minga haga de film ke bak teng go Romeo and Rosie te oh sebentar su kemenru bang yo ang bang ayo aklang bat share khawar ibada iwet actress ibala pau te bat film ji bala bala dabdan ko kebla da yai dan ba ka biju tinggal tiga dek sebelum kong kunci kayu banyak cat kok biju semua kok ya kata dengan para ban pau mo te utai kumba isa dari sucang ilai perkhnas kan skrip batalom ta kaya kunta te omba bong ala ibit le ban JP ban long karakter coba ni ka film tinggal ngap yang ngertahi dan hot kadon namar ba kadai ka first film juga ndrei om ne kata tathan namar bang madan marten ha serial mo abun teli serial kalau production kalau ciksu mo kendet ka film ka serial te entah ya ndrei namar ba kasim ko mo ki film kundo dengan pangan pergi ke special pakai big screen mo e barbar ngaju mi jale di tampo itu te entah ki film ni namar ki film da dai gawe ki project ka bahe te namar ka serial ni te kalau comparison pun ba benujal bagi film ke serial dah hair bak lebat kan mati long kila lebat lalu ki light lalu ki timing kom shoot entah mar mo kusong no mari kadi ke kam film ngakai kadi ke kam hi te long ngawai ngong hi kador hi kan nu fi bodor san pro je simhoja semut lada ka film kaya pio ne mja kesan pau ngayo telada kami ai film no tipkan ngayo hi tarai samla si Sherilyn da si gun ngisi hak film Bollywood ki Hollywood ki beriu ki jusu tanat pempek ki film kan ki ak ki kentai ki badan sap ndai mentang kan ki fla de kawin ki film no ka khasiwut pisau punoh la ne so tenang mo banyo banta ki film juru banta ki khasi bilas dang ha ban keshan ni film khasi kada pendong ini dan aku banginang yo sim ha ba yo masih banta ki kam ya ha i dan ting ting la da duna khiat ni pendak ngadi kai ba tuition ni make it part of so tenang jaga ba ngasih setelan penelitian dia kata hukum hilang orang yang upload film dia kata kalau shoot try mo dia kalau sukses ya dan akan direkam ada kaji itu dia creation mana bang akan kiri kita so tenat bagi dan talent dia yang dan kan ban pakai itu balas Haji minta yang sibuk nang mengi kiba dan kam dan jam lu yo kam hari dari ma jam jam kini film lu dan ai kam ai jam ini pun sama nama kita kata kata kam hadu kata kata
kadang ka entertainment day kamdani ay ke challenge day ki pre ki ang ba ngilang kung ka kamdani kamdani ay sa hangja kita kita marom dia di lebang hakatu film bang ibu kita kat ki 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 kiat ni kan ki umso lengi sugar ite lam kung ka entertainment men pelitan na di pa ba day kamdan ki ay challenge ka bas niyo suggestions kayak ya kita kena film ba kena dulu mo wala na ka film kaya ni kam ya lu and then ni dalam ya be chapram ke ni jude ban ke